کسی ایکی نووی سعید اسعد شیطنی. سعید اسعد شیطنی. سعید اسعد شیطنی آقای که دولمریایه و نشتجی گنده شیطنیه و گنده شیطنیه ایکش گنده دولمریا. سال 1991 که دما مسعود هاتیا کردستان پیلاوت ادیدس و بترکترا داخلی کردستان بی حاجی عمران دهاتی قصد مالا سعید اسعد شیطنی کت و بیتا مهوان المالوی بو ماوه 40 روز المالویت مینید خانو بخانت وی و پاس سرجکناوی و خدمتا مسعود بارزانی دابو. الگنده شیطنه السارداوه وچ که هم بجین آمیدیه و سیلاوه. مالاوی سیلاوه بیت هاوینگه هی بو جایی که خوش بو قصر کامازم بو و مسعود بارزانی مهوان سعید اسعد شیطنی بو. البته سعید اسعد شیطنی راستا مستشار بو لما بدیار کرد اگر کشته بو سعید اسعد شیطنی هبیتن بلا بو همی هبیتن. سعید اسعد شیطنی دست پیک دا مسعود بارزانی مالاوی بو چی کشت جبر چی کشت ام دینو که با هوا ادویر دا روحن کن. البته سعید اسعد شیطنی مغزانه که مزن الخانه که خواه هبو و چک و تقمانه که مزن هبو و گلک ترمبیل هبوش برکو مستشار بو وقت سرحلدان چه بی یه بجدار بود به سرحلدانه دا و روله که مزن جه هبو سرحلدانه دا و شیا طوپا هاونا سلاح گران چک گران یا حکمت عراقی بکشت الله یقوب بتا گنده خول شیطنه ناف عشیرت دولمری دا البارزان. طبعا سعید اسعد شیطنی بارزانی هم بوزانی هوا دولمری هم بتا ویری والهنده خانت خودت وشیری تو اوت کرد. دمی مسعود بارزانی مهوان ای بو نزی که 6 روزه که هیوه که بیت حسین که اوی چکه که مازن الدفقو هلای هرچند سعید اسعد شیطنی بیجته هر وقتی که ام محتاجی چکی بود تقمانیه بود ازت خدمت هوا دا سلاح من چکه من تقمانیه من همیت خدمت هوا دا لی جبركو مسعود برايت خو روحا خيانته ويا دزيه ويا حرام خوريا دفعي بيزانيكو ابي مغزنكو سلاحيه هي يا مغزنا وتيتدا چن ابي سلاحي الدزم نو من الدما چن تالانت كان لورياتي نبرو بارد كان الفيرا كوري سعيد اسعد شيطني الجل نيتشيرفان بيتا الشرع دافيوان ودبيجيته ومافنينا هين بيتشاكي بن افشكا يمايا وهين بباجي هين تبات بالسيارة مكان وبيجنا ما اما نزيكي هيدا كاش هيدا كي بترا هين السر مالاما والمالاما وخارناما ونوانا ما يتكون افا هين كان دزيا ام قبيلناك الويري ناكو كيتشر بيت ونيتشير كوراوي داتا برشا قوز لها وافناد بيجده افا حق مهوانداریا وان بو. لما سعید اسعد شیطنی سارد بیتا و پشیمان بیت که مهوانداریا مسعودی کریا و بریارت داد الگد خو شیطنه درک بیت و بچتا روان زیل برکو دویره جی بخانه که مزن هبو كورة خطبات وتشتا بريد جيت الويري داخل بارزيت دابنا كوكيل جلوان مصطلينا كات هيواندي كيب ايكيتيت كات وبمام جلاليت كات الويري توي بيواندي دا مسعود بيت حسيت وتزانيت البته افا نوتو چاره بو اوی چوی پیوندی بکری ابتشته چه بین نوتو ایکی بو سلاحی بیدزی نوتو دوی بو چیت 3-4 سال روان دزت مینید تنه ما خود چنا کد پشتی اینگه نوتو 3 نوتو 4 پیوندی ایکیتیت کد مسعود بیتشتی زانیتن مسعود قبیل کد خلکی ورد کرده هرشال گد کد بیت اوتشته چوی خلط یک بو ولا دا پیک برین نخاره اوج بیت افا 3-4 سال از ویره
تنفر كرا ديفتنا تنبو تمارا خلتي بو هو اول مكر از جگونده خود در کبم مالو حالت خود بهلم از وقتی من رواندزی و از آزادم AKTG یا هر حزب که دیاد جبهه که ساید حکمت دا از آزادم اگر شمال گل نهصدو نوتو ششه ادبیجن برکو پارتی پیوندی که گل حکمت عراقی هبو دبیجن بريكا بيوانديكي بريكا حكومة عراقي بين حكومة عراقي وسعيد أسعد شتنا بهانه هذا چند راسته چند راستی نه اسوی نظام از سال 2006 دما پارتی خیانتا زندكت وعسكري صدام يتين دا وبري دباب صدام يتكبت ويدا بري همية قريتن بريكا صدام حسيني الويرد شن نيارت خوجت قرن وهي رشت كنا سرمالا أسعد سعيد أسعد شتنيج رواندزي ومالا يدو بارت تالانت كان أو جيترابن تشنا دفرا بالاكاتي والويري خود فشيرن دفهندك نياسا وجانا خو قرطال كان هلبت او دسبيك نرابي بون بالكو واد قوت اف بيواندي مالقا العراقي هاي اجا صدام هاد بيتن امكانها محتملة تشل منكن منكوجن بس بشتينجي زاني تبكو او دروا كمازن بو يتاتينا مالاويجي او ترابيش تدفرا بالاقاتي الفيرا مسعود بارزاني دمازاين تيرابي ويتشوى دفرا بالاكاتي ترسل كده دلي مسؤولي ده هاول ددن بريكو هندا كسا بيوانديب قريب كان كنافي محمد عليا قريب كان كنافي محمد عليا ودبيني ام حزت كين تبهي خاري وخو تسليم كي ودي عفوه كدين ويا تدفيت ام دبوتا كين هل بد بيرا بختي بارزاني جداني البيراس حس كان بحسب بختي بارزاني بكم مش باركو بختي بارزاني همي وقتا بختي كي رشا هر دمی و بخت بارزانی دابی تا کسی کی وای کشتی اولا هر دمی و بخت بارزانی دابی تا یکی اوان یه کشتی و دروا کری بخت بارزانی یعنی بخت دروا دبورن محمد علی تیت خود تسلیم پارتیات کرد و پارتی پارات داده دعماوید کن قدروید گرن و قناعت بوشید کن که امچل تناکن وهم حس كي تو بيوانديه باب خوب كي سعيد أسعدي ولا أو ظلامت قال جهمي بين خاري محمد علي كوريوي بيوانديه باب ياخد كان بيجتي باب أس حس كم تو بيا خاري چل مناكريا وباريت داينا منو يويت معرا خاني خويه رواندزه يشيتنا وتويه مايو واحد آدي باهيكي أس حس كم يجي بين خاري وبختي بازاريا دا منو ودتا هواجي الفيرا سعيد قال چند کسکا خود تسلیمی پارتیت کن لیف داخازا کوروی و داخازا مسعود بارزانی و بخت بلا مصطفی در حدنا بخت بلا مصطفی الویرا پلان مسعود بارزانی جيبه جيب بيت سعيدي قال دو كاسيتوي وقال كوريوي محمد علي هميا بيكفا تكوجن تيرورت كان قلنا باران كان محمد عليا والسعيدة ومحمد طاهر هميا تكوجن النازيكي دولا مري شكفتكي النهالكي الورا شكفت نظام تشا طاوة نويل الطرميتوان وهميا تيرورت كان بغداد الفيرا أفايا بختي بارزاني أفايا سياسة مسعود بارزاني كمحكمة كدادقة بابو محكمة جين دادقة جين وك حزب أو تشت قانونيين يعني هنا بختي أكيد دارينا بي مالا مصطفى هنا براد زكاة خد بيهم وين البنوان نص الحبكين وين داب تبابي بيكبا يخد تسليمي هوات كان هنا تكوشن دي بجا خلقه چاواري باید
دبين هي بوش رجل مالا مصطفى يناقرن اجي بسيرت كم مسعود هي بوش رجل مالا مصطفى يناقرن هي بوش بقتي ودنا خلكي وخلكت كوجن بو اوت چندین نمونه مایتین ها وقتی مالا مصطفى دایل هوایت کشتین هوایت ترور کرین الفيرا اخمروا بقى وقت نمونك سعيد اسعد شتني راست مستشار بود یه مسئول بارزانیش ایرانی ها چو مالاوی و بدهان رجال مالاوی